Tono sa se taimi ona tula ya tuleo se se matai ole le ainga le manono ya u te loa langa o lewa mai le avanoa ia fia fai se tala e wingal tinalea. Sometimes it's only on funerals and family services that we come and say things about our loved ones. But times like today is one of those beautiful times to say something that they can, for them to hear. And I think it'll come down really well. Yeah, talano atu tātou tangata. O le nei aso le whawhtai, pe ona si tia le tātou taulanga. Ai wa manatu lava fia faise tautalanga mo le tina ya ruta le nganga whawhtai. O le mai a tau lava ia o le nei tina o se tina e se le tāua i lo lava tangata tele fai se tala lau tele i le ainga sa au tau mana tu natu po le ase se mamao i tua o se taimi e o i eise so mana tua o anti ruta o mawhau ai te wa taulo mawhau i tua le mamao i tau elo mawhau i le taimi na si i ele mai o grandpa futi faleu i le fale mai si ufanga fale la tai le tasi iwa o no valu tamile po ono tau sanga sa o wan wai singa mai lea wa o ausa fai matama le to ina malelo matua o motiana ya soia te muli ala le mea ala o ye to ina malelo matua o te alu e foi o inana o vai mua i lava ele tangata le nei e ngoia ruta o te iloa o le taimile na ua no nofo i si whanga whale la taima anko momotu. Masalo le taimile na laua no nofo ai na. O le ata o le pani keke ma fola vo ilea ua vela le isitu. O na lulu lea ai tongi ilunga ai sapo atu lalo le whalai e whiliwa ia itu o le pani keke. O le ata le na e lema whaina alu ese malo mawhau. Te mana tua ele tina lea. Ono ole umukuka le fale mai na sai ai sa fai ele falai pankeke ele alu ese mla o mata le tongi na fa pe o pankeke ai le fali mai a sapa to le falai te mana tua ele lo matua le pankeke ma folfola ya alwa salo pole amatanga le fits fulu ala te manono lava uma le leile a ongai tulanga lue manono. Matano mai a masalo le ono ivalen ofisidian polo matua fa mai le ono ivalen o mai ai nei. Fitsus fulu fitas. A matana tau atu meu ato pa ufo ie tumu lava a. Fingala la inga manono pe ko se fulu vanu e ngali a. A tau atu la ato pa. E a mai te tonu le fale telele ia to ina malo matua. No mai le onu ngali ai langa le atu pa ai fa so atu me alea ainga male ainga. Ai vatu nei. Nei ngole o ruta. Tele io o me fa pena no vai o langa no wola mai la vai I manono. Alwa. Tau tala lo la va uinga wa. Ta si iwa valu ono na ma fai poi molo to lua mo le amate no forte me nei o ina lat ruta so lo te moli maula vawia ele a lofo le nei tangata ele tato ainga manono ya awa vele ni aso valusful fai maso le manatua you know ele ngalo a fi a siona vau a fai ini tala le lei mani tala whaafitai le atua le aso le nei ruta whaafitai lau taulanga le sa tau tala le teine lea ilo olofa ke le whaase ina le tala pui te lo volto te leo tangata le ina
Mawana mai lo New Zealand. Ona originalia. Ke leo loa po lava se la tutoi o mai e whawhetai. Mana tuale tala le to se fulu le whamalo lo Yesu. To tasia le fo I whawhetai. Ai le lopo whai elisi angoango. Ai whawhetai lo valus fulu ruta am talo sio telepeni tau sanga man yaso toi. A tonu toi fo I maile to iva lea whawhetai. A tonu whawhetai ya tau tina. Le lava upu. Tau aina vi ia le tua. Ono loa nganga whai tau langa. I lo ainga. Te lo whai whapena ainga o momotu. Ia mai si fo ile whiunga pari. Le nganga ngai fia whailoa. Le nganga whawhetai. Ono tina ya Auntie Ruta o te tau ai. Ia whamanuia la wale tua. Ia tau tina. Manuia le lo wasa whanau. Ia tele peni aso. Toi mo lo soifua. Whawhetai.